Nagpintas dito balayo, Brian. Mabuya ti si Bubukal a San Cristobal. Dayjay ti mall, kanti condominium. Adda kami pa ilang iji Amerika, idi impatakdar ni mami dito eh. Umikan, agur uray ni mami. Nagpintas ti balayo. Kasto na ti panagtipayok ang tsak agpadlawkin ni Brian. Agner-nervous kan sa amin. Aglamlamis tayo, ma'am. Oh, Brian, ada kayo gaya man. Lumanan kayo. Mami, ni Bernadette. Naimbag amalamyo, ma'am. Kasto na ti panang ningning ni mami ni Brian kanya. Nervyosa. Mrs. Richmond, maragsakan na kamakam mo kada kayo. Maragsakan nagmatamakamam mo kan ka, Bernadette. Isumat lang nga ayatan na kaunay ti anak ko. Nagpintas ka. Uray da kayo. Napintas kayo, Mat. Ubing pa'y tila ngayo. Kasla, una akto pa ngam itida kayo. Nalabas matday pa nang idayaw mo kanyak, Bernadette. Adayo na pimpintas ka. Damo pa ilang agkita kayo. Kasla na singod kayo launa yan. Itay damo. Aglo na kakastaw na iti panagnervyos ko. Ngam gapo itinapasik a panakisarita ni mami kanyakan. Ala, madamdaman ton nga ituloy tayo ti agsasarita. Mangrabi tayo pa'y. Amok nga agpapada tayo ang mabisinan. Di maurin na ti umawawag. Hello? No. Ang mga namarabianak to na makasangpot, Rosano. At ang amin dinaraya kapaskan, kadwak ni Dad. Sige, awan problema. Yan no, Jack, mga pakada. Nakalaki na problema, Rosano. Ang mga nagsubang kat agnervyos man ni Bernadette. Siyak tumanan ti mapabasol. Ada ka di pa ibagam? Awan sa bali agapunang imawaga. Tudi agpakada klaangkan ka. Mabayinak nga ron. Tada sa nga ili tayo anapintas abalasan. Naangaw kayo gayam, Lolo. Siyak lang nga rodon ti mabain. Ituloy mo lang tatimangan, Bernadette. Kinapudno na. Jack amo ti pilyag ka na gito na idasar ataraw. Nagduduma mo't putahe. Pasig a karne. Naimas da ito'y chapsuy, tatang. Ramanan niyo. Nalailo kan manangisagot kagayam, Bernadette. Napintas ka pa eh. Nagasat launay ni Brian iti panangaklon mo iti panagayat na. Agyaman naglaw na iti panangdayaw yung kanyak. Dahil la ko naalak ani iti mabisukol iti danaw ti kayat ko asidain. At uti maibulon na nga inapoy. Naimas na talaga, Lolo. Ay, nakaraman kagaya man iti bisokol, Bernadette? Ay, uwan, ma'am. Idi nakipanganak iti balay damean. Mangmangan kan maurin. Isardeng mon ti uminom iti arak. Dad, sa anak to na makainom ng mga anak ko. Madamdaman to data. Puray ako makaiton nga ginom. Ang mga no parbangon to ninton sumangpetak. Nagtutulag kami kadag iti amigo kan amiga. Adi maray iti dahi ti apasken. Ngagmamadyong kami. Agpapada tayo gayam di plano. Awan ti problema ka ni Rosano. Tempakadak kan ko anak. Kat, da kayo nga eh. Niya. Maurin. Umita ka iti dahi jaya banda. Di katuwag kangam. Ni mga milyonar da ngagpaiso. Amang ano saan amatuli ti plano no kastoy. Anya ti kanta na dito eh. Aday ta. Nakita na tan ni Abalayan. Kit umayin dito eh.
nakadaan ang tagaya man dito balay, Brian. Jack na pupuotan, gapo iti kinaragsak ta nagsarsarita. Itay pa lang at data iji balay mi. Nakaragragsak akong Bernadette. Agyaman tapinat gamtikid daw ni Mami, amam-amo na ka. Nakapimpintas ni Mamim. Kasla malasang pay lang. Dahil tatiga po na, asaan a pinalubusan ni Daddy, amam-amo na ijay Singapore. Empleyado na kanula ang iti may sa negosyo na ijay. Nataanganan ni Daddy, idi nagamamuda. Nagasat ni Mamim. Gaputa nabak ng Amerikano, tinakaasawa kin ko na. Wen, ngabsan lang ang dayta, Brian. Sigon ka dagit istoryam, nasingpat day di Dadim. Uwan, nasingpat. Nasayaat ka dagiti empleyado na. Bagay dagit ni Dadim. Nasingpat ni Mamim. Damo pa'y langan nakita. Naisingit kun ti bagit kan ko na. Agyaman naklauna iti dayta. Ni Daddy, simbang pwetan. Isanod kon ti kotse. Batog gayam ti ruangan nyo tinagsardangak. Kababain pa'y kini Daddy. Nay, ano pa lang tararamidam ni Tirwar, anak? At na inalamiais. Urayam ka day ang makasubli ni Brian. Tatang, saan yung ata nadlaw? Aging ga ita, tsak pa'y laang maawatan da ito'y amarikrik na itay makitak ni Bernadette. Nay, apay, ada ka di problema kini Bernadette. Nasingpet kan nadayaw, nakapimpintas pa'y. Ada nadlaw ko kadagiti matana. Tsak ko makayat alagi panti na palabas. Malagip ko, gapo iti pa nakakitak kini Bernadette. Ni Rosano, ano, ni maurin ti malagip mo. Jak sigurado tatang. Nga, pampanunutag. Awan nga tati aglemlemang akinaungat kadagiti mata ni Bernadette. Na, kasla, di ka maawatan, itinayta ako nam. At tinadlaw ko, nalanay dagiti mata ni Bernadette. Kasla, ada nakalimang aliday kadagiti mata na. Anya ko mati problema. Idinto tabak nang da. Ay wen, nga makaturturog kayon, panawan daklatan. Wala nga Rob, anak. Sige, panawan ka pa'y. Sige, tatang. Tsak maawatan na talaga da ito'y amarikrik nak. Apay ko mamariribo ka nak. Napatag kanyak, ti pagragsakan ti anak ko. Inaklon mo gaya man ni Brian. Inawis na kapay na igibalay na. Tap numamamom ti Mami kan lolo na. Isungot la gaya masaan ka amaawagan ni tayo. Daddy, pasensya kayo na kumano jak na ipakada-kada kayo. Saan kayo ko mga agong ungat kanya ka? Apay ko mga gungetak. Napatag kanyak ipagragsaka manak. Sapay ko saan ka nagbidot? Nagkarin ni Brian, asaan nangar aramidan dagiti nakairwaman na iti Amerika. Aga po tinang pilitan ni Mami na ang nagawid ditoy. Nasaya ito na kasta. Isagana mo kumatibagim, tapno saan ka masaktan. Sapay kumatasan ang mapasamak dayta, Daddy. Wala. Sombra ka niti kwarton, tapno makainanaka. Maturog kak matan. Inyawag ni Mami nga dadarayan da apasken ka ni Lolom. Naglaka ka matan na naumabalayan. Nagbakada ka matan. Jak narwa mo ang makapagbayag iti kastoy apaska na balayan. Kandag kaya tagpuyat. Saan mo tunay nga isupay tinaladaw nga oras iti rabi, Mami Leonarda? Madamdaman to nagawid kayo, tagkuyog tayon. Uray, takadwa mo ni Daddy, Maureen. Nukasta, saan ka napaigawi na balayan? Itulnog ka lang naging kay tinang iparadami di kotsem. Saan na naskan? Kabaulag ka abalayan. Ay. Nahimbag, ta saan na nagpaigawid, Dad?
Hintay pa lang makasigarilyo ah. Napakadaak ti sa sangkot yo, mama. Agtugtugawa kiti beranda itay nangag ko ti panagbusi na yo. Nagsapa nga mina na nakaturog ni Berting. Awan ni Berting. Impakada na itay bigat nga agawi di gipalayda. Intun maminsan nga aldaw makasubli. Awan gayam. Nagkita kami kadamaw rin kan abalayan iti party. No kasta, talaga nagkuyog da nga gama. Gaputa kaduana ni abalayan, imo naklata na nagawid. Hammo nga dapay lang aramiden da kalpasan ti party. O sige mama, sumra ka kulit ti kwarto. Saan mo ka din na kayat adenggan, tidad dumapay nga ibagap, may panggap kini Maurin? Saan nanas ka na mama? Amok, kabisado mo ti aramid ti asawam. Sikat ti makamo, no baybay amlatan. Naglaka ka na umadad. Apa pinanawam dagiti kadamagmadmadyong. Talaga kagura ti bagik ti agot ti sigarilyo. Apay ngamin nga sit ganda. Madyong lang agbayso ngam dakkel ti abak ko. Oh, sarga ka di pa'y nga agawid. Agparbangon nak dito eh. Ang mga no dituyak pa'y kiti na maturog. Nagtutulagan mi kadagiti kakadwa kasapaan min tulangan ti mapani di baybay. Ang mga nuan niya ti mapasamak yo no sapain nyo ti mapani di baybay. Amok ang nabartek ken napuyatan kayo. Brian, kanyo turasan. Alasing ko pa lang ah. Nagsapan ng umawag. Hello? Naimbaga bigat mo. Nasingak sa amot kang titurog mo. Apag isa makariinga kita umawag ka. Aging gaita. Nakaraglag sa kakpailaan. Oray siya. Nakaragrag sa kakmat. Sapay la kumatasan kantong agpaliw. Yak to agbaliw. Kaputay ayatan gaunay. Ay ayatan ka matunay. Naragsakak na namamok ti pamilyam. Nagsingpat ni mamim. Nasingpat ka na anos. Uwan gayam. Amo ka di ti pamilyam nga gayan ayatan. Ni daddy pa lang ti makam mo. Impakadat kan kwa na ti panangaklon ko kan ka. Bigatan itay madlaw ko ti kadamit ti abay ko. Diyak nadlaw ti sa sangpat mo. Nalabasan atay nga ti Rabi di pimanaw kami kinida di ti Paskan. Pinilit na kanagawid. Plano may kadagiti barkada kasapaan mi ti mapani di igit ti baybay. Nasapa pa lang. Kaslasaan na nakabaylan ti baki. Nakapsutak. Nasakit pa iti ulok. Isungay tuloy ko ti maturog. Mamigat ka kumapay. Agar armusar itandad Bernadette kan mama. Agkapayak pa ilang arwad sa ituloy kon to ti maturog. Asibayan nakman kiti. Kasla maulaw ak. Daddy, Mami, mapana kiti pagadalan into madamdama? Mabalin ka din ti agenrol? Mabalinan, Mami. Nasaysayat nga agpayso no masapa ka nga genrol. Agatang kameten kadagiti masapsapul mo iti pagadalan. Kan, masapula ka barbaro amin na bado mo isuot mo. Gayam, malagip ko da dya, Brian. Matuloy ka di nga agadal? Wan, Mami, awan mo tiraramidan na. Nasaysayat nga agadal tapno sana may barkada. Awanan ti problema, naka-enroll kan. Agpada ta pa iti kurso. Deta kurso ti kayat ni mami nga adala. Tatulungak to kano amang imaton kadagiti negosyo mi. Ay, nakalukatan ti muli ti kasting oras. Agdiretso tan nga gatang kadagiti masapol tayo ti panag-eskwela ta. Pambarantan to matangag pasyar. Agmirendatan to pa nga muna. Awan sa mater aramidam. Ang mga mabalin nga agmalmalam tangag pasyar. Sige. Nadaki di balay.
Awon magsabali nga aramidag mo di agbasa iti libro. Ay, nang lukatan di pabrika. Mano amin dagiti trabahador yaw. Saan pa lang nga iso ti adu tatang? Awan pa'y sa nga gasot. Mangrugrugi pa'y laang mat? Ay, ano na itan? Ay, agasam na ita aswildwam. Sakbay anang rugi ti pabrika tatang. Addan dagiti kontak mi nga gatang ka dagiti produkto mi. Iso asan na problema ti pagpasweldo. Sana bahali asan kami pa'y laang nga kumita unay. Ano tinagasto? Iti panangbangon mo iti pabrika. Sa anak akasla iti kaadwan a negosyante tatang. Kaya't dati makabrut adagos. Napatpatag kadakwada ti dakkel a maganansyada. Ngam ti pagimbagan dagiti empleyado. Ay, talagan samot akas na tinegosyo, anak. Tay ko na akong tatang. Adalakat basit adumkat. Inot to a makaabrotak iti nagastos ko. Nangina matunay ti pangilakpan ti kinkupay ti dadya adaga na panantayo dati. Nanginang aminin ti daga dito San Cristobal, Rosano. Ado nga bindang iti napatakder a pasdak negosyo ken apartment. Naglupo sana namin pinsan ti ili tayo. Malabsan dagayam di pabrika. Damag ko ng rugi na kanon. Rosano, isardeng mo ti kotse. Apay dati. Kasla ni Laura tinakitak. Anya ti kunayo? Ni Laura? Wan, kasla iso tinakitak. Ngam, nakadayon ti kotse. Pagandaro mo't lang ti luganda. Kamakaman ta na niya kotse, Rosano. Saan ta na makamakam dati? Agsasaro no nagiti lumabas ang dadakkel at truck ang nagkarga iti darat. Kaya tiyo asawan, naglugan ni Laura iti dadya kotse? Diyak sigurado ngam, iso ti panagkitak. Ang mga no agar arapaap kayo lang. Sana ka nabartag itkulak. Ne, umawawag ti sekretaryak. Amukon. Ipalagip na siguro nga damitin ko iti alas 10. Dali ba't ka nalipatak? Sige, iti sag nagtulangan iti nangibatyak iti kotse Rosano. Taure siya at damot papanak. Wanda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimpaglakit din. Tanakalugan akong itay iti kotse. Iti nagsardeng ti kotse ni Rosano iti sango ti pabrika. Amahan no diyak kumamaliklikan ti panagkita mi. Kasaritak ni Norman. Intun makasubliak iti opisina. Masapol nga parang nga iso ti akin kuko iti pabrika. Sa anak pa'y anak kasagana ang makisango ken ni Rosano. Manipod idinaklon ka. Kanayon matan nga kuy-kuyog ta. Kaya't ko akanayon nga da ka iti dinak. Intun mangrugin ti klase. Kanayon ton nga kita tayo ti pagadalan. Ngam, ada pagpatingkaan na, ha? Masapula saan ta baybayan ti panagadal ta. Kanayon lakit di ang makitkita ka. Naragsaka kun. Igaad ta kumati agadan. Uray anak na tatagi ti baknang. Dumala ta ti adal na. Aywan gayam, agtulay ka di matlang agadal ni Mian? Wan, agpadada kini Iman at tulungan ni Mami. Wow, naging baga talaga ni Mami man niya. Ay, anya nga tanong pasyaran ta ni Mian ni Jabalayda. Sige, mapantay Jabalayda. Mapantamat lang ijay. No adan to pa'y panawan ta. Ipasyar ka ijay talo ni Lolo.
Natuloy kayo kadimatlaan kiniabalayan ni tinapanan niyo. Juan, ngam nanginauna iti pangilaklakwan ti akin kukay ti taga. Gapon sa mataamuda si katimay isang aking kuka iti korporasyon. Panginaan da kamit launay. Nalabsan mi iti pabrika. Nang lukat gaya man. Awan ti bibiyang ko. Di mo nituloy dayta. Dagiti negosyo tayo laang ti pagibiyangan tayo. Kalpasan na pimanaw dagiti daduma at trabahador. Hawanan ti problema iti faktorya. Sige. Paano ko pa'y kitaan dagiti empleyado? Sige, mama. Mariribukan akmat ni tinaibaga ni daddy. Ngam, nga talorang agpaiso na dyan. Ngam, anya ti kaadana iti dahi dyan pabrika. Maureen, itaman pa yung adda ka. Nagapanyo ka ti daddy. Nagkuyog kami tayo kini Rosano, anang kita iti tagilako adaga. Sanda ang nagkinawatan iti presyo. Kaya tatapay na panak. Amoyo ka din no asino ti kinasarita kiti cellphone ko itaylaan. Tay binaod ko amang sapul kini Laura. Nakakasi ka to ti panagbiag na. Nagado ka no pa iti anak na. Anya? Daydayawan launay dagiti dadakkel ni Mehan ti kinaman nagtulong ni mamim. Uray di maknang kano anak ki asawa iti Amerikano, sana nagbaliw. Iso ka na yun, bagbaga anak ni mami. Nga ipaypayso kung ti agbaliw. Uwan niya, agtuloy ta iti talo ni Lolo Alipio. Anya ka diti aday jay, sa pangaldawan. Ijay tanto na mangaldaw. Brian, isabing mo pa ilang ti kotsem. Umawawag ni mami. Ups, Hello? Sa dino ti ayan mo? Nagdapo kay Universidad, mami. Ngam agawid akon. Agawid akmat ta. Mabisin akon at tinasayaan pa kiti. Akita ta lang niti restaurant asigo na pangpangan na tayo kadadadin. Oh, sige, mami. Okay, bye. Brian, pasensya ka. Saan ta matuloy? Naimbaglakit din. Tanda ti karni ngayon pabalon kanyak ni Lura. Alinutok anayon ti pangaldaw ko. Ano da ito'y Lolo? Dahito iti kun ko na kaniti babiso ko. Inalak dahito iti piskarya di tadanaw. Kasla na imas di lang na, Lolo. Kayat mo. Ang mga no agkagatal iti karomukum mo ng agsida iti dahito. Ay nadalos mo't kitay. Padasag sa Lolo. Buyaan ti panagsultop ko. Tapno amom no kasano ti agsida iti piso ko. Agasam Amerikano ng agsida iti biso ko. Ilocano mat ni Mami. Iso naglaok na Ilocano kan Amerikano ti darak, Lolo. Uray ni Bernadette. Saan pa ikit di anak karaman iti daytoy? Ay, kasanaw. Baknang da. Ay, kat pagananuda ko matinano mo asidaan, tinakurapay. Kadwa ko mga umay ditoy, Lolo. Inawagan ni Mami na. Ni Daddy na pailang amin ti makaamo nga agayan ayat kami. Dahil ti magungguna, itikas iti dayjay alorang ambisyosa. Nakarkaro man gaya man di pa nagrigrigat na. Ngam ti pakas daawak kini Maureen. No anya pailaan ti pakaibiyangan na iti dayjay a babae. Dahil mo tisan ko amawatan, abalayan. Di na ibaga pagsilosan na pailang. Ni Bernadette, mo kapag silsilosan na. Ay, ang yalagid din ni Maureen. Bukod na nga pagsilusan na. Panagrik na, saan nga'y ayatan ni Rosano. Ket ni Bernadette lang tinapatagkan ko na. Gamsabal iti asawa.
Sa bali mo ti pamadag iti anak. Hanggang makamu kailangan na mangawat iti ugali ti anak ko, abalayan. Ay naimbag nga ruda, tasanda ka nasit ganda Rosano kan Attorney Flores. Dakilakit di ariribo, no maamuanda si katiakin ko ko iti dayjay a pabrika. Kinasarita ko na naimbag ni Norman tatang. Masapol nga agtalin at ti panakaamudag iti tao nga iso ti akin ko iti pabrika. Ang saan aya? Ani Attorney Flores ti nangi ahente kadagiti ginatang yo adaga. Isugag pa iso tatang. Jaklam mo, no anya ti aramidan ni Mrs. Salva no madoktalan na dayta. Amangan no ginura da nga gabalayan. Anak, saan nyo kumapanunutan nga inrantak? Tapno addan to pagsubangan da tatang. Ni Attorney Flores ti mismo nga imasidag ka ni Norman. Siyempre, kwarta ti pagsasaritaan. Nung atasan nga inawagan ni mami na ni Bernadette. Ang mga naagpada kami kumaki ni Bernadette, anak araman itinitib abisukol mami. Ket, anya nga mayatiraman na? Naimas mat. Ngam, kasla maramraman nakpailaan. Naimbag man ta na pagsidana ka ni Lolong. Ngam ni Bernadette, kayat namat nga ta? Saan mo't anaarte mami? Makipangpangan kano kada mian. Saan lakit di ang makapadakas iti salon at na. Naimbag ta saan asumno ti sakit na no kas dyan nga kuykuyog kayo. No saan lakit di ang mami paunag iti maikontra iti bagina. Kun no saan ang masakitan. Saan mami? Sigurado nga tanimaw rin. Ani Laura di nakita ti am-amo na di Nueva Ecija. Ang mga nuwag kanagnagan talaing. Nairan-ran na laki din nga agpada da taga Ilocos. At danto pa yung kanagnagan kan ag-apelyedo ng agkabaranggayan. Mabit man lang. Aging gakadita. Isaksakit mo pa'y lang, dayjay ababay. Mama, tabosisyo. Ang mga numangig na kayo ni Bernadette. Asla nasakit tinaka mo, akas tauna yan ti panagrigrig at ni Laura. No ti asawam ti pangibagaami ti dayta. Sigurado lakit ding agsubang kayo. Siguro ni kinamonitor ko. Di makalman ng t-share sa nagatang ni Mrs. Laura Richmond. Apay nga tanga agtibayo ak. Tunggal mabasak tinagan na. Gapo ka di takanagnagan ni Laura. Imposible nga iso. Takas na amuan ni Maureen. Adda ka no ni Laura dyan nga besiha nga grigrigat. Naunag sakit iti pampanunutan nyo ha, Daddy. Urad da kayo dito balay. Negosyong samat lata ti pampanunutan nyo. Malagip ko gaya. Kumusta kayo ka ni Brian? Nagkuyog kami nagpasyar itay bigat. Nagpasyar kami pa'y ay di balay damian. Ayun gayam, agtuloy ka nung agad ang limean. Tatulungan ti mami ni Brian. Managtulong? Manomat lang kan kwa na day tangay, Daddy. Nagadukanugan ka negosyo na iti Amerika. Richmond, ti apelyedo ni Brian, saan ka di? Wan, Daddy. Abay. Malagip ko lang. Intong agkuyog kayo manan ngagpasyar. Ibagam to man, akayat ko ang makasarita. Makadanon kan kwa na day ta, Daddy. Wan gayam, dako makidawag kada kayo. Ano mabanin? Saan nyo kung mga ibagbaga kada mami kan lola ti maipanggap kada kami kini Brian? Ang rona kini mami, ang mga nuagungat. Ang mamuan ng tumot laeng. Ang mga nuad-ada makagawaran no ilimod mo kinkwana. Siyakton amis mo ti mga ipod no kan kwa na, Daddy.
Saan pa'y nga kadagitoy? Nagsayang nga rod. Naira na pa'y mat ngay nawagan nak ni Mami. Hangam amom, kalpasan anangal daw kami iti restaurant. Nagawid kamin. Ayun gayam, amangan na malipatak nga ibaga. Kaya't nakakanwa kasarita ni Daddy. May pangkapitan niya. Diyak ka mo. Diyakon dinamag. Mabutang kakadiki ni Daddy. Ha? Pilya day tang isa mo ha. Kaya't nakasutilan. Makakatawag lang kami ni Tinangam. Napinpintas ka manan no naragsak ka. Amon, nakaragragsak no kanay nga kuyog ta. Sikat tiragsak ko, Brian. Katsapay la ko man. Kasaan tong agpatingga ti kinaragsak ta. Kas nagmamayuwak pa'y lang. Nakaringak madmad iti bagay. Ti amok no nabanugak lang. Ang saan kaya? Ay talaga lumakaya ko. Kita. Ay. No alayan ng tiapaw, timpabulo na kanya kabiyag, ay naragsak ako na pumusay. Gaputam mo ka natalgadan ti biyag ni Lura, kung nagbaliwan ni Brian. Sapay ko ma. Itultuloy na ti pa nagbaliw na. Inakman kit din. Agluto iti pangaldawak. Sakto agtumar. Kat ituloy kong to ti aginda. Bareng sumaya at tuntirik na. Agyaman at pinadayawam ti awis ko, Brian. May panggap ka di kada kami kini Bernadette. Ti pagsaritaan tayo, sir. Naragsak ni Bernadette iti ayan na yatyo. Sapay ko mga ron, di kang tagbali, iho. Pinagkarinak ni Bernadette. Sakbay nga aklunan nak, sir. Diyak to pasakitan ni Bernadette. Agyaman na. Ungayan, kastaw na iti panangindayaw ni Bernadette ka ni Mamim. Managtulong ka no? Di mat Richmond ti apelyedo? Wan, sir. Amerikano ti amak. Robert Richmond. Laura mat tinagan ni Mami. Laura Richmond? Wan, sir. Apenas daw kayo. Ada kami stockholder iti korporasyon. Laura Richmond tinagan na. Kanagnagan ni Mami? Ado tinegosyo ni Mami. Ngamjak amo nga stockholder iti korporasyon nyo. Nasayahat no nasingid kayo iti ama ni Bernadette. Ngam, kunam asaan pa'y nga mo ti Mami ni Bernadette nga tan relasyon nyo. Mangalala ka no lang iti napintas agundaway ni Bernadette, Mami. Ngam, adda na patpatag ang nagpaayaban ti ama na kanya. Nakigtot idi na amuan na Laura Richmond tinagan nyo. Tapay ka no? Kanagnagan nyo ka no ti maysa nga stockholder ti negosyo da. Bueno, da kayo matlaan, Mami. Ha? Kaya tasawan, darosano kan maurin dagiti dadakkel ni Bernadette. Kanagnagan ko lang nga talaga, Brian. Ay, anya ka no ti nagan ti korporasyon da? Ti Salva Group of Companies. Kaya't mo asawan. Ti kababaknangan a pamilya dito'y San Cristobal dagiti dadakkel ni Bernadette. Saan nyo pa'y gayam nga amo dayta, Mami? Brian, kastoy ti aramidam, inton pagdamagan na kamanan ti ama ni Bernadette.
Nairan ra nala nga kankanagan kami iti dayjay a Laura Richmond nga stockholder iti korporasyon da. Deta ti imbagakin ko ana. Nasdaawak mat. Nung nagdadakkel dagiti negosyo tayo iti Amerika. Sige. Mapan ka na ginana. Sumrekak metten iti kwartok. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunong ngayon kami patangatang. Saan ka makaturog amang pampanunot iti nagsaritaan mi ka ni Brian? No kapayatsak namuan adangos. Kanyan a kinaangaw dagiti pasamag. Saan kami ang nagkatuluyan kini Rosano? Gapo ka ni Maureen. Kalpasan na. Dagiti anak mi. Tiya kayan ayat. E dito nga awanan panggap ko nga gibalas. Kadita. At atapan ni Rosano asyak ni Laura Richmond. Saan pa'y apanawan nga agkita kami manan? At orasan, awan pa ni Maureen. Di na ibaga nga damanan dinarayan na apaskan. Rinabi ilangan nga awan di tibalay. Lumuna, tadi na sumbatan ti awag ko. Rosano, apay, siririin ka pala eh? Sa di naman ang tayan mo, agtengan ti rabi. Masiknan ka matlagayam kanyan? Baybayan ka lang karagitir aramidem. Kabayatan ko maadi pa'y panagsisirreg. Anda panawin mo ka ni Bernadette. Nagkuyog kami, anang aldaw. Di mo ibaga ang awan panawin ko kankwana, ha? Sige nga, Rodan. Saan na kahit nga ibaga ti ayan na? Ngam, amangan na adamanan iti kasino. Talaga di mo maisuro ti asawam, Rosano. Sigurado nga damanin iti kasino dayjay. Manuribo ti may papaabak na tunggal rinabi eh. Babalawan nak ni Mama, idin to ta indel-del nak idi. Ngam siyak ti pabasol na katagpay sumat. No sa anak ko manarokop iti solisog. Apay, asaan ka makasao? Mama, no sana gapo ka ni Maureen. Awan kumamat ni Bernadette. Kaslada yu ti sungbat mo. No amirisin niyo na yung bag. Maawatan niyo ti kayat ko asawan. At daditan. Ano santay langan ni Maureen? Maring addan tumot la pa nagbaliw na. Saan ko nagdamag ni Rosano kini Brian? May panggap itinagan ang Laura Richmond. Asikaday ta. Di mo kumapay na doktalan at isigod akayan ayat mo ti ama ni Bernadette. Ti pamilya dagiti nangiruruman kanyak. Ay, kay kasano nga ron day tuyay. Agpimpin na tagdalaunay dagiti agayan ayat. Tatang, ni Rosano pa'y lang ti makaammo nga agayan ayat dan. Ngam numadoktalan day ta ni Maureen. Jack lamon. Uray ni Rosano, numadoktalan na. Asikati ina ni Brian. Inururumandak idi tatang. Katjak kayat akas tamanan ti aramidan da iti anak ko. Jak ipalubos. Masansan nga aramidem na ito'y. Ni Bernadette kumati panunutam. Noon niya tibo nga dagito'y nga aramidem, Maureen. Dan, sanda ko ang pigbigatan. Saan ka ngongongtan, ngembal palagipan ka lang? Saan nyo nga dadapagsakitan ti hulok? No sana ka nakasangpot ti balay, amo dalatan nga daak dito eh. Nga magparparang akong konsintiran ka. Nalogwak nga, ma'am. Mabali na kasta di ba nagkitam kanya? Ngamdyak kanunungan ti aramidem, Maureen. Dayta nga rod, Dad. Nakabaybayag kayo nga abogado. Baknang kay kuman. Yak kaya ta may padaga kanya. Yak maawatan man niya di problema. Naragsak ka kumahay ti pamilya.
Kasano ngay bagayo na ragsakak? Awan mangipatpatag kanyak. Ulit-ulitam nga ibagbaga kanyak na ita. Adakan ka, no apay asaan ang naragsak ti panagdinayo nga kasawa. Sandak ka diya sardingan, Dad? Kaya tiyajak pulusan umay dito'y balay? Adakan ka no kaguranak, nga maar-aramidek lang ti pagrebengak kasama. Yak kaya apagbabawiyam to ti amin. Saan ka kuma ang ipada kanya? No sandak mo't lang ang gaan, panawan kayon. Talagang nga ipaspas ni Brian ti agar-aram kan ka, Bernadette. Nagsapa ngay may nagpasya. Saan mat ngayon may mami? Nakitak di tarwar. Diyak nakasarita ta pimano mo't ladakos. Malaksin nga amangan no ni Daddy Mlaan ti rinantana. Amangan, mami. Itayak pa dito'y sala sa nakatugong agpaspasay ti libro. Namigat kayo ka din? Madamdaman ton, maturog kak pailaan. Kaano gayam ti rukiti klase yo? Ento no may alawas, mami. Nakasagana akon. Nagatang kung dagiti masapol ko iti pagadalan. Ti panagadal mo, ti pa may Sam, Bernadette. No saan ko mapimano ni Brian itay? Kasarita ko ma. Sige. Magkapungtot sa ni mami ang simang pan. Apay nga ta. Ay, kasano lang atan numamuan na akaayan-ayat ko ni Brian. Tayran na langin akan nagnagan ti mami ni Brian. Ti may sang stockholder ti korporasyon. Kat ni Laura. Adda kano di Nueva Ecija nga grigrigan. Nagungat ni mama. Inimbagak nga amangan no kanagnagan lang ni Laura. Oh. Nagado a problema a masapol nga si kaswag. Na inainayon pa da ito'y. Nagasaritag ni Norman na balayan. Iswa talaga takin kukwa iti pabrika. Sigurado ka kadi iti dayta abalayan? Amangan no dami matlang. Baknang ni Norman. Nagdakkel ti balay na. Saan na nakaskas daw? May isa ka nga executive iti dakkel a korporasyon ng Amerika. Sakbay nga negosyo ditoy. Amangan no mabalin mo aduktalan no anya a korporasyon ti nagtrabahuan ni Norman. Nalawa ti Amerika balayan. Amok dayta. Ngaman niya ti amu tayo. Amangan no kamang ti dakkel a sindikato. Anya? Posible? Saan ka di abalayan? Nalimad latta ti panagraira dagiti sindikato iti droga. Nagdakaskip din ti panagpampanunot na ito'y at tao. Kabayatan nga og pay klase ni Lolo. Agpalabas sa kiti oras dito'y talon nyo. Ay nasaysayat na ita ngamiti may barkada ka, apok. Awan pa'y tinamamok apakibarkada ak, Lolo. Malaksid nga tano agad adalak ton. Agdamot ni Bernadette. Apang ipaayak iti panawon ko. Nasaysayaat no di mo masurutan ti makibarkada manayin, Brian. Saan kayo ka di nga agkita ka ni Bernadette? Nasapak ana pa nagibalay da, Lolo. Ni Daddy na lang ti rinantak. Apagbitmat lang ti panagsarita mi. Imbagak lang kin ko na. Ti pinaedanon ni Mami. Aka nagnagan ti maysa nga stockholder ti korporasyon da. Ay kasta ka da eh. Ay nuamum la ko ma Brian. Awan pulos ti amum iti napalabas ni Laura. May kagayam dito balay tay bigat. Ni mami tinang kaamwak. Angam saan ka matatimanon? Ni Daddy ti rinantak. Yung sana ka nagbayag, dadakan pa panan na. Imbagak lang ti pinaidano ni Mami kin ko na. May papanitian niya day chay. Tsak namin nang tinagsaritaan nyo iti. Adan sa kano'y stockholder ti korporasyon nyo, aka nagnagan ni Mami. Kanagnagan? Kap-apelyedo na? Kasta ngagpaiso. Ay, nagsayaan ko man nagpaisa niya, Brian. Ta siyempre,
nagsusugpon ti negosyo dagiti dadakkel ta. Nadardara sa makapagkinaawatan da. Dahil mo tinapanunod ko. Mabaling ka ding agpasyar ta inton malang. Pasensya ka na. Anda ngamin ni Mami. Saan da pa'y nga amukin ni Lola ti relasyon ta? Maawatan na ko, ma. Saan na pa'y anak kasagana? Apay nga na problemahan nyo dahil mama. Dagiti negosyo tayo langan kasi kasun tayo. Jak maawatan da ito'y amarikilik na Rosano. Nabara tirik na kiti day jay anorman. No apay nga anak panunot na ti may nagnegosyo dito'y San Cristobal. Maawatan kayo matkit di. Kinapudno na. Nagsasaritaan mi dahi ta iti board. Napingot ngamin ngagkalaban na iti call center ang negosyo tayo. Day tagarot. Ngayon awan mabalin tayo. Ni Norman ti umuna anak kapanunot iti dahi ta negosyo. Di ba't nakuna ni Daddy, iti adapay iti Amerika, aday ta ti pampanunutin na ang negosyo? Mabiit laan. Saan nga ta? Nga agam amuda iti dayjay anorman kan iti mami ni Brian. Day ta ti mo, mama. Malagip ko gayam. Kumusta ti faktorya? Pay nakasarita ni Engineer Manahan. Agpasyarak man kiti iti faktorya. Kasano nga't hangag pa'y suday tuyan. Panagkunag. Uray kasano ti panangliklik ni Lura. Dandanin maduktalan ni Rosano. At ti anak ko, ti akin anak ni Brian, akayan ayat ni Bernadette. Ay, kasanon to nga talangay na. Inton mapasamak dayta. Naulim ka hindi pa nagbiag ti anak ko. Sa kalpasan na mariribok manayin. Ang no saan agapukin ni Bernadette. Amangan, no saan pa'y nagbaliw ni Brian. Nakapasyar kayo man? Pahayan si katin ng ilukad. Damat kayong katulong yung nagsibsibog ka dagiti mula. Timulong ang namin ang nagsibog ka dagiti masetas. Nagmayat dagiti sa habong, lolo. Gaputa as-asidigat iti ruangan, siya kunti ng ilukat. Gad ni mamem, rimwar manan. Aday ti kwarto dagi ni daddy. Itay makapangal daw, nagsublimat langan na gidda. San kami pa nakapagsarita? Danunag man nga ron. Sobra kailatan, lolo. Umaik to dumanon inton madamdama. Agin inom ka matgayam dito sa alas yung maurin. Tiyan mo ti anak mo, matmaturog ka ba ilan? Dad, nasakit yung ulo, anak kariing. Isang amoy nung magpailaan ta. Ago para kay banyo inton madamdama. Amo, ang nakagura ka kanya. Iso kay Maya. Saan nyo kuman ngay palagip na dyan, Dad? Diyan kagimulmula itigura ka da kayo. Nasayad no kasta. Nay. Damat ti anak mo. Ala, isardeng mo daginom. Amang ano kaya tiyo da kayo ti mangibos iti da ito, Dad? Basit iti nabati eh. O sige, nakagdigosan. Dandanik pa ikit niya nalipatan ti sabtak iti airport. Kapilitan ang pinaunaklatan ni Berting. No pardasak tagpataray. Amangan no apaglanding to pa lang ti aeroplano. Inton makatano na iti airport. Padoon na yan ti pakaririmbokak. Di masabat ko. Usla iso ti kotsa nakita ni Daddy ang nagluganan ni Laura. Saan? Tanta niya ako. Diyak napakadaan ti insiwat alugan na sumarsaro no kanyak. Kaslawan ang nyaman na nagpataray.
Kalpasan ti dandani pan nakadungpar na kanyak. Umawawag ni Mamay na. Hello? Hello, Rosano. Sa dino kayan mo? Awan ka mat dito opisina. Sabtag ti may isang investor di airport. Dandani pa ikit din nalipatak. Pinaunaklatan ni Berting. Adagayam sa nga ilim. Rabi ikan tong aruda na makasangpot. Mabalin, adda dinner appointment mi ti restaurant. Adda na patay kapagsaritaan mi. Agpasyarto kanoy di pagod po dinton bigat. Ah, kasta ka di? Nagawid akmat nga rodan. Ngaminton rabrabi, ada papanak. Sige nga Rodan. Ituloy kong tagpa-airport. Amang ano dandanin makalanding ti aeroplano. Nas ka na makamakam ko ti investor. Bye. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Nasapa ka nagawid. Anya pa lang ti oras. Nay, nangato pa lang ti inay. Alas 5 tatang. Nangato pa'y laang ti init at idog namin ti aldaw. Adda kayo man. Kwa. Awan pa'y pangal daw iti simang atak ditoy. Gaputawan ar-aramidak di tatalon. Napanunot ko tinagpukan iti kasamakan ti kakaykaywan di ta bakras ti dalan. Isumat lang kaya makastaunay tiling at iyo tatang. Nagmeryenda kayo ka din? Ay, kalkalpas ko ngay minom iti danom. Ay, andaman na naglingitak. Ay, nasapa ka man ngagpay so asimang pa. Panggap ko itay ti agsubli iti opisinak. Namdya akong nagtuloy. Kalpasan ti pa nakasabat ko iti kotse ni Rosano iti Airport Avenue. Apay, kabuting mo ka diti pa nagkita yo iti sigod akayan ayat mo. Awan tiga po na ngagkita kami pa'y tatang. Adda, gapo ka na Brian kan Bernadette. Tatang, apay nga isuda pa'y laan. Agul uli makantibiyag ko. No kaano anasingpatan ti anak ko. Kalpasan na. Anak, uray siya. Numabalin la kuma. Ang sino ka mang lapad iti pagragsakan da. Ay sana rumba nga may ramraman da. Tawan ti basol da. Tejay, nakapaglanding ti aeroplano. Nakamay-may at aboy-buyaan ti panagtaray na iti runway. Isu ka din ang itugot ka iti telescope. Taday tatirinantam iti panagpasyartan iti igit ti Baybay, Brian? Pasensya kan. Inawis ka nagpasyar dito kat rumbang kumaasi ka ti nakaiturungan ti imatang ko. Awan anyaman na, sa anak mata possessive. Kasla nakasasi daglang ti airport, manipod iti dayto apasat ti igit ti Baybay. Talaga nga si Daglaang. Day talaga na yan tinagbalitanda iti daytoy alugar. No kumasaan amabalin amabanog ka. Sumangat ta iti kurooy wenno awagan da iti San June. Napingpintas ko mapagbuyaan tayo jay iti ililunak ti init. Nabayagan na kahit ko ti makasangat iti San June. Angam sayang. Saan ngamin amabalin amabanugan? Mabalin ko mamakisawa kada Rosano. Kadagiti sa nga ilin amang rabi iti restaurant. Makasingak lang iti pa nagsasarita da. Sana bale? Nakapagpakada akong kini Rosano rumwara kinton rabi. Nga maginanak to pa iti kwartok. Kalpasan na makapangrabi kami kada Bernadette kan mamilyon nakta. Agdiretso kami kumaki ni Bernadette iti balay da. Kalpasan ti panagpasyar mi iti Baybay, mami. Nasaruno mi ti kutsi ni mami na. Iso saan ako na nagtuloy. Saan na kayo nakita? Jakla mo, mami. Nagna kami iti sa bali adalan nga agturong matlang iti balay da. Ti ama ni Bernadette pa'y lagayam ti makaam mo iti relasyon nyo. Kasano no maduktalan ti inana?
Nga ilimlimad yu ti relasyon yu kat pawilan na kayo. Mami, Anya ti aramidam no kas pangarigan. uso ka diti kasta mapaspasamak dito yung lugar yo, mami. Wen, ada mo paspasama ka kasta. Aglalo no nakurapay ti kaayan ayat ti anak da. Ngam, uray magdagi ti babak na. Diyak amon kasano asong batan da ita sa lodsod yo, mami. Naruam kay diada ka pailang iji Amerika masukan-sukat ti kaayan ayat mo. Into naghadal kan iti universidad. Adun to ti maam-ammom ang napipintas. Sa bali ni Bernadette, mami. Isupay lang tinakarik na ak iti kastoy apan nagayat. Napan kagayam iti opisina ni Rosano itay malam mo rin. Naimbag tanadanon mo pa'y. Saanan, mami? Itay nawagak, agturungan iti airport amang sabat kano iti may nga investor. Amang narabinto na makasangpat. Tada kano napatag kapag saritaan ta. Naginana ko mapailang. Nabannog laki di ang nagbiyahe. Agpasir kano iti pagod po dito bigat, mami. Uray ta magkasangot akamot amang rabi, mami. Naragsaka kun. Mabalin na kumamot ako yugan ngagpasyar di pagod po din don bigat. Uray sumurot tayo. Nagmayat kat ko man ngagpaisan niya, mami. Amang ano sana masangon ni Daddy and Bernadette. Sana masangot pa siya. Adulakit ni Teramidon na di opisina. Anya nga tangagpaiso ti aramida ni Brian. No kas pangarigan ta. Lumabalin. Diyak kayat amo padasang ti anak ko ti panagsagabak idi. Gaputamok. Sumupiat lakit din ni Maurin. No maamuan na asyak ti ina ni Brian. Amangan no saan na pailang analipatan tigura na kanyak. Dakkel man ang tiabak ko di kasino. Nagawid akit din, hindi iton balay ti paginawa. Nakita kita ni Maureen kati may sa barkada na. Mawandamatan. Napantanga tayo ti bar. Nabagak pan kiti. Danunag no kas pangarigan. Napagkapian ni ti abay ti bar. Pantay tagriringan. Abay, tinawagan na. Oh. Ada kiti balay ti may sa kabarkadag. Nakita kayo itay, hindi may sa barkadam ditoy. Wenda, damog. Inkisim ni Marinel ti pat nakakita na kada kayo. O kata niya, nangabak kayo? Wano, nangabak kayo kadi? No adda kayo kuma ditoy bar. Umayak kuma, tamakikapiak. Apay adi yung sumpatan ti saludsod ko dad. Naabak kayo kadi? Ha? Sige nga rudan. Amo, kasan niya kayo din ganti baga. Kasan na maisuro da, kat nakarkaro kayo man. Bukod ko akwarta, ti papaabak ko. Sandang agpada. Iparupa yung manan ti kaadda ti pamilya, dad. Amo, yung magtanon niya ti sumbat ko kada kita. Nagpakada ni Rosano. Kat kinasangok na mami kat Bernadette ng rabi. Sige. Bye. Nanyapay lang amin tinangaw-awagak kini Maureen. Amok ngagsinungbat kaming tumanan. Ay, digatan. Agkakamakampai lang ti tarawak dagiti kawitan. Kas labuyo dagiti dadumang agtartaraw. Lolo. Nay, nakaring kagaya man na Pauk. Kapita pa ya. Adun sa una yung titarakin nyo amanok. Wain, napaadukon. Rinugyak tinagtarakan iti manok ditoy idi mabangon ti balayo. Angem abuyo dagiti dadumang agtartaraw. Anya ti abuyo?
Kwa, atap ang manok. Ang apay analiday ka. Pampanunutak ti na ibaga ni Mami. Amangan kanuno saan apaboran ti Mami ni Bernadette ti ayan ayat mi. Imyanak ditoy, ta ituloy ko inton madamdama ti agpukan kadagiti kayo iti bakras tinalan. Nasamik nga minuna yain. Agpukan akpay kadagiti kawayan, talagdak man jay kalapaw. Paayabak ni Eman, tatulungan na kayo tapno saan kayo amarigatan. Laura, masyanak iti apo. Naliday iti panagsarsarita mi itay. May papan iti naibagam kadakwada ken ni Bernadette. Saan lang nga damaurin ken Mrs. Talba ti problema, tatang? No maamuan ni Rosano nga anak ko ni Brian, amangan no ibabawi na ti panang pabor na iti relasyon da. Ay, sana rumbang nga iramraman da Brian ken Bernadette. Saan da abasol ti panagayan ayat da? Basta kanyak, tatang. Jack, ipalubos ang mapasamak ka ni Brian ti pan nakairuruman ko iti. Gapo, tabak nang kan. Masakita na kiti day tangay bagayo, tatang. Sabali tinagawatan niyo. Ladingitag, anak. Ni Brian lang ti kapatgan kanyak, tatang. Napatpatag ng ti kinabak ng anatawid ko iti day ti Robert. Lola, umawawag ni Daddy. Hello? Amo ka na karing kananak. Nasapa ka rin mo, Nasapa ka na kariing. Jack nadlaw ti irorwaryo, Daddy. Nalagip ka nga awagan. Kabayatan ti pananguray ko ni Mr. Toledo. Ituloy mi ti agsarita. Isupay ka dito yan. Sige anak, bye. Bye, Daddy. Ay, anya lakit din ni Bernadette. Libro ti nakaparabaw ti lamisaan kan oray ti tugaw. Oh, nakarawar man ni Daddy, Bernadette. Uwan, Mami. Kaduan na kano ti nga ili na amamigat iti restaurant iti hotel. Uwan. Imbaga namot kanyak dita. Ada ka di papanan nyo ita, Mami Leona? Awan, malaksit no umawag ni Engineer Manahan inton madamdama. Ada ka di ba ilang problema iti paktorya? Awan matkit di. Sige. Panahon kayo pa. Yak mo nga tani Maureen. Jak naduktalan nga inlibas na trimwari di Rabi. Kalkalpas mi kadaiman kan lolo. Anagpukan iti kayo. Uy, nagagat ka gaya ma. Agam, kabailam ka di lang tagpukan iti kayo kat di makal kay sa Amerika. Naging tutulong kan nagbuybuy ako na kuma. Nagpasyarak dito opisina ni Daddy. Uray lang nga malpas da makapagsarita iti sa nga ili na. Awisan ka kumamangal daw iti mall. Ngumsa na bali. Inton maminsan langan. Kadwa klangan dalulo kan Eman. Nasaya at man, tagkagayaman kayon kini Eman. At dandun pagilugluganan da kini Mayan. Ngam kayat ko. Duatan to ti at dangag kuyog Bernadette. Saan pa yung amo ni Bernadette ti problema? Isumat lang kaya makasla di makataray tilugan ko. Kan, nadlang ko nga agiwas-iwis. Flat mat gayam. Awagak ni Norman. Tapayaban na ti am-am mo na nagtrabaho iti vulcanizing siya. At lalaki nga umas-asidag. Timang sarsaro no kan kuana ni Rosano. Anya ka diti problema tilugan mo, miss? Naflat ti pilit tilugan ko. Naimbag na nakapagpreno kayo. Nadisgrasya kayo kuman. Iti sago pa imot nga ron, tinaflat. Napainayat ti panagmanihok. Ilingat ko ti atibdag abuok ko iti rubak. Sabay kumatasan ng amalasin ni Rosano. Laura, sika. Wen, Shak, addan inayabak amang sukat iti na flat at pilid ti kotsek. Diyak kasapulan ti tulong niya. Nabayag nga awan damag ko ka.
Kaano pa ya simangpat ka? Sana nanas ka na sung batak tiyan yaman na sa ludsod mo, Rosano. Paumayan ti mang sukat iti pilid ti kotsek. Amok nga do ti pakakumikumam. Saan ko man asyak ti pakasingaam. Sige. Mapan kami nga, Rodren. Umay kan Berting. Diyak namnamahan da ito'y apa nagkita da, Rosano. Saan ko marumbang nga nagkita tapay? Awan to ti maamwam. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Tsak maawatan da ti amarikliknak iti panagkita mi kanilora. Langana ti baknangan, napalbalor sapay ti lugan nangam ti kotsek. Malagip ko tinaistorya ni Mama. May papan iti pan nakakita ka no ti gayam ni Maureen kanilora. Iti Nueva Ecija. Kabaliktad iti nakita kanilora. Iso nga tangag paiso day chay. Mangibaunak itag paliiw iti balay da Tata Alipio. Maglugin yung nonis ti klase. Ano ti mariklik ng Brian? Naragsakak. Gaputa. Kanayon kanto na makikita. Siya ka di tiga po na naragsak ka? Nga danton klase? Uwan, si katiga po na anaragsakak. Amom anaragragsak mo't ni Mami para kanyak. Dahito iti arapaap na kanyak. Dahito ti ururaya kasungbat mo. Kalpasan ti sa magmamano abulan. Akaaddamin dito'y San Cristobal. Agsubli ako ni ti pagadalan. Ha? Umawawag ni Mami. Mabigla nga. Sungbatak ti awag nga. Kaano ka titirog iti klase o Bernadette? Nakasagana ka di amin na masapsapol mo? Inton lunisan, Mami. Nakasagana aminan. Malagip ko kayam na dyan, Brian. Anya ti may panggap ka ni Brian, Mami. Bernadette, masirib ka. Amok nga amom dagiti kayat ko amaamuan may panggap iti dayjay a lalaki. Nag-enroll iti universidad apagad adalat, Mami. Kayat asawan day ta. Kanayon ton ti panagkita yo. Ang mga numadamag kong tulaan nga nakaayan ayat mo gayaman. Nasingpat ni Brian. Kaslad da kayat mo asawan iti dayta. Kuidaw ka lang, nuga po iti daya lalaki kat di mo may pasnat ti agadal, Bernadette. Matinsa ketyal daw mabalayan ta nakarupangat ka. Ada ka di problema. Dayjay nga engineer manahan. Impasigurado na idi nga awanin ti problema kadagiti trabahador iti faktorya. Aging ka ati maburak ti union dagiti trabahador balayan. San met amamingga dagijay amang kamat iti umno asweldo ken benepisyo da. Numabalin kumalaan. Saan mi amay pawil ti pan nakabukal ti union. Gapo takalintigan da ita balayan. Ngem ti saan da ama panunot abalayan. Oray agsara ti faktorya. Ket saan kami ama pukawan. Pudno da ita. Tabak nang kayo. Ngam no agsira ti faktorya. Mabalin ba't nga ag-apply da iti sa bali a faktorya. Saan mo nakita? Ang mga saan mo lang ang naranahan. Sige, ituloy mo lang timang paliiw amin nagaraw na. Kaya't kung amumpay, nuan niya tinegosyo, wano pagtrabahuan na. Sige nga Rodan, bye. Ti binilin ko. Saan nakanupay ang nakita ni Laura iti balay da? Yang patakder nga tayo ti bukod na balay? Apay nga raramidak na ito eh. Saan? Saan narumbang na ti amarikliknak? Tsak kayat nga adda amariribok ti paragden namin ito ni Maureen. Ni Bernadette ti Gapuna. Sino tayo kinasarita mi ti cellphone mo, Rosano? May sakarag ti inhenyero iti maintenance division iti mall, Mama.
Naggapo aki jay Factoria. Pinagungtak ni Engineer Manahan. Kasla sigurado idi anang ibaga nga awanan ti problema kadagiti trabahador. Aging nga di yupat gantikid daw dagiti trabahador. Saan dan to nga agulimat, mama? Abos tata na pagpungtot na ni abalayan. Nagsubang kayo kani Daddy? At dadi yung nagkinaawatan? Ang mga numakadanon dahi ta kanima rin? Jakla na gustuan ting sumbat ko. Nga uray agsera ti Factoria kat saan ta ang mapukawan. Sayang no agsera ti Factoria, mama. Dakkalagatan ti mapaspastrek. Kan kaase dagiti trabahador. Naibagaklang dayjay gapu iti pungtot ko. Pag isungarod na umay dito ni Attorney De La Cruz, kanda kiti dumapay akamadwadyong ko. Ay abaksamad na kiti kabarkada, tagmamadyong kami dito eh. Tila babawi ka nang ibagay ti daytakin ka maurin eh. Sana mabalin nga do ti tao dito eh. Kit may danon ka nagiti pan nakabagay ti lindag, ti panagmamadyong tayo diti balay. Ay, mapanak sa langaruda ni Casino. Nakainom kan, agawid kalangan. Sino ko mati mangipawil iti kayat ko? Nyati ko nam. Siyak ti amam, iso asi ka lang ti makisango kada kaming agmamadyong. Sana karaman dagiti barkadam. Kasta mati kayat ko, Daddy. Nila nga balayan ti pampanunutak. Amangan no pabasulan na, amang isungsungkin ka. Nangagkoy ti ngagpungpungtot ni Lola, nagsarsarita kayo, Daddy. Ada ka di pariko ti Factoria? Kasi ti sigur met lang. Ngam di mon pakasikuran dahi ta. Amangan no agungat ni Lolam no mapagsaritan dahi ta. Ay, mga noong tanak nagpaiso. Saan na ka matkat di amay turib yung tan? Tapat-patkin na ka? Oh, anya dahi ta basbasan? Pocketbook, Daddy. Wan gayam ni Mami. Tsaka mo no sa dino tayan na. Awag akto inton madamdama. Nakaida akon. Ngam, nalagip ka nga awagan. Mailiwak manangkin ka. No kaano lang nga nagkita ta? Kanayo nak nga rod nga maililiwkin ka. Ngam, uray tasang kabasit laangan nga anos. Kanayon tandol nga kita. Anya tararamidam. Ito nakatugaw. Agpaspasa kiti pocketbooks. Ni, nasingak mo't ti panagbasbasam. Pocketbook la daytoy. Saan ka kadianas sa magbasa? Saan? Idiada ka di Amerika. Ad-ad damot, amakibarbar kada. Malaksid kada kayo kiniiman. Awanin ti sa bali abarkadak pa'y. Talaga nasingpad ka na niya. Sapay na kumaa, saan kanton nga baliw. Agsingsing putak, gapukin ka. Taan mo nga awagan ni Maureen Rosano. Inawaga kitay ni Attorney De La Cruz. At ako maibagak kengkuana. Ngam agmamadyong da kanumot iti balay ni abalayan. At da kano ni Maureen ni Jay. Masaysayan mo't kit di no ijay ayan na. Ngam amang no ijay no umyan. Aglalo no nabartag. Talaga ati agnakam ni Maureen. Nalagip ni Bernadette itay. Iso nga awagak ko ma. Ngam kinunayo mo't nga da balay da ka ni Daddy. Kabayatan nga da parikot iti Factoria. Day tamat la agkas-kastos dar aramiden na. Sige mama, inak maturugan. Makamon ni Daddy ka ni Maureen. Yang mga tani Rosano, jak maamuan dagiti aramidan na. Ngam, saan nanto ang maamuan na sa dino ti pagnanaadag? Ngam, saan nga nga agatap asyat ni Laura Richmond? Mamadoktalan na dayta. Saan naklakit di ang makaliklik kan kwa na? Kat maamuan na no asino akitan. Naunag sakit diti pampanunutan niya, Mami. Ada ka di problema iti opisina? Awan ti problema ka dagiti negosyo. Nalaing ni Norma nakatulungak. Mangrugin inton bigat ti klase, Mami. Nakasagana ka kadimat langan.
Uwan, mami. Kasin karikada kayo. Agbaliwakon. Kat ipasnat ko ti agadal. Agyaman anak launay. Para iti masakbayam anak. Sapay ko mata saan kanto may barkada. Umay ka kumasukunan. Ngam itay dim tengak ijibalayo. Nakarawaran ti may salugan nyo. Kat amang ano intulnog da ka dito'y pagadalan. Nasaya at mat, tasaan da ka nakamakam. Amang ano makita na ka ni mami. Ni daddy pa'y lang ti makaam mga agayan ayatan. Agungat nga tan maamuan na. Nga agayan ayatan nga agad-ada ka pa'y lang. Lakit di Naibaga na idi. Adyak pa'y lang makiayan ayat, agad-ada lang pa'y lang. Ad-ada nga agungat inton maamuan na. Ngayon limod takin ko na. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? O niya, kumusta ti umunang aldaw ti klasem? Nasaya at mat. Ada sumagmaw na anagayam ko. Nasingpat damat. Nakitak ni Derek. Nag-transfer ang nagadal dito Ada namin sigod akaayan ayat na agad-adal dito universidad. Saan ka diyan nag-aaram kin ka? Nagaram. At akaayan ayat na. Sa maysa. Awan pa iti panunot ko daytay di. Aging gay tinamam ka. Brian, si ka lang tinakapagpitik iti puso. Umurangal daw ti panaglukat ti klase dahito yung semestre. Sapay ko mata may pasnag ni Brian ti panagadal na. Kan sana may barkada. Sapay ko taipay-pay sunan ti agbaliw. Kat dakkel abanag ti may tulog ni Bernadette kan kuana. Ang kasanon inton maduktalan da nga anak ko ni Brian. Kapoy ti puyat kitang over ko dahil pa nakaululag ko. Ang goray ka. Kas na siya klal, ti tao, di ti balay. Maureen? Madagkayam ti katugangak. Oh, mami. Kunang na siya klal, tinabati di ti balay. Mamigat tayo. Inton malampay arumwarak. Kabagbangon ko. Yak napuutan ti isasarek ni Bernadette iti pagadalan. Dagayam klase na. Iso aman manumanan ti matatao di ti balay. Ni dadim gayam. Diyan mo, idilangan nagmamadyong nakadaator ni De La Cruz, tinaudi apan nakakitak kan ko na. Ni Rosano laangan ti makaamok kan ko na. Isudan to laangan ti makaamong agsarita. Ita man langan na lumabasak dito'y. At dalang amin napatag nga ibagak kinatorne. Kapilitan ngayong paigid ko tilugan ko iti sumungad ti may sa atrak. Naibaglakit din, tadadalan ako mamang iti bantay ngayon ti dakkalabalay. Ni Rosado ti mawawag. Upun kayam, nalipatak mo din. Hello, Rosano. Ururayan kayo iti opisina, Daddy. Nalipatak nga rod. At ako niti dalan na mapan iti balay da Atty. De La Cruz. Nakasardengak mat kiti dito batog ti dakkalabalay. Iti sakanan ti bantay. Malagip ko tinestoryayo di kanya. Gata nagbalay dita. Nabayag aminan na sana kadimalan dita. Oh, Rosano, kasapulan na kadiuna yan. Orinton malaman, Daddy. Ang mga nun napatigmat ipagsaritaan nyo iti dadyang abogado. Sige. Intun malam nga rudan. Ang mga nun may bayagak kede. Ang mumutan ni Atty. De La Cruz. Mangisagaan na lang tayo iti pagsangwan mi. Nabayagan na jak na paliti na dyan lugar. Manipo di ni maurintin kasar ko. Adalapan nakakita ka ni Tata Alipio. Hindi kinuyo ko ni Bernadette iti balay damayan. Rosano, awanan kay tibain. Sino tiranranta mi ti deja pabrika? Maureen, ano ti bagbagam? Saan ka makapagulbod kanyak? Nakita ni Miles si kotse mi ti ruwar ti pastek ti pabrika.
Kaano na ita? Dahil di pa nagkuyog may kanida di tinaodi nga idadalan ko ijay. Sana pa'y matari mo rita. Saan ako nalukuan, Rosano? Sino tiran rantang mi dyan? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.